салом бинандагони гиромӣ. Конститутсияи Тоҷикистони соҳиб истиқлол ҳамчун маҷмӯи комили принсипҳои ҷомеаи демократӣ аз ҷониби созмонҳои обрӯманди байналмилалӣ эътироф гардида, аз баракати ин санади олии тақдирсоз то имрӯз дар ҳаёти сиёсиву иқтисодӣ, иҷтимоиву фарҳангии халқи мо дигаргуниҳои куллӣ ба амал омаданд. Конститутсияи ҷумҳурии Тоҷикистон соли 1994 дар асоси райпурсии умуммиллӣ қабул гардида, имсол аз он 30 сол сипарӣ мегардад. ҳоло вобаста ба қабули ин санади тақдирсоз суҳбате дорем бо доктори илмҳои ҳуқуқшиносӣ, устоди донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон ба номи Садриддин Айнӣ, Дониёр Сангинзод. хуш омадед устод ба студияи телевизиони Душанбе. ташаккури зиёд барои даъват ва суханронӣ бахшида ба 30-умин солгарди қаблии Конститутсияи ҷумҳурии Тоҷикистон. ташаккур. устод, мехостам дар оғоз роҷеъ ба нақши Конститутсияи ҷумҳурии Тоҷикистон ва санади олии ҳуқуқӣ дар низоми давлатдорӣ маълумот медодед. ташаккури зиёд. дар ҷомеае ки меъёрҳои ҳуқуқӣ амал мекунанд, дар ҷомеае ки инсон мехоҳад озод бошад, дар ҷомеае ки низоми мукаммали идоракунӣ ҷой дорад, ҳатман бояд ки санаде бошад ки он санад танзимкунандаи кулли муносибатҳои ҷамъиятӣ ба манфиати халқ равона гардида бошад. ва дар ҷумҳурии Тоҷикистон ин функсияҳо, ин ҳадафу мақсадҳо тавассути Конститутсияи ҷумҳурии Тоҷикистон баромонда мешавад. Конститутсия худ сохт муқаррарот аст. агар ба мафҳуми худи Конститутсия назар афканем, санади дорои эътибори олии ҳуқуқӣ аст ки ифодакунандаи асосҳои сохтори конститутсионӣ, ҳуқуқу озодӣ ва ӯҳдадориҳои инсон ва шаҳрванд, таҷзияи ҳокимият, ҳолати ҳуқуқи мақомоти давлатӣ ва тағйиру иловаҳоро фаро мегирад. яъне Конститутсия санаде аст ки дар заминаи он дигар санадҳо қабул карда мешаванд. ҳангоми мухолифат доштан он санадҳои дигар ба монанди қонунҳо, санадҳои зерқонунӣ беэътибор ҳастанд. агар имрӯз ба таърихи Конститутсияи кишвар мо назар афканем, чуноне ки худи шумо дар суханрониятон зикр кардед, таърихи 30-сола дорад ва таърихи 30-солаи қабули Конститутсия барои мо як қатор омилҳои манфӣ ва мусбиро нишон дод. аввалан он ки омили манфӣ дар он аст ки Конститутсияи мо бадтар қабул шуд. яъне мо 9 сентябри соли 1991 истиқлолияти давлатии худро ба даст овардем, аммо бо назардошти ҳолатҳои гуногун натавонистем дар ҳамун шароит Конститутсияи давлати соҳиб истиқлоли худро қабул кунем ва он соли 1994 қабул гардид. ва дигар ҳама омилҳое ки дар Конститутсия ҷой доранд, онҳо омилҳои мусбат барои давлатдорӣ, барои рушду нумӯи ҳуқуқу озодии инсон ва шаҳрванд, барои муайян кардани ҳокимияти қонунии конститутсионӣ мусоидаткунанда мебошанд. бинед, баъд аз он ки мо Конститутсияи давлати худро қабул намудем, ин Конститутсия фарогири 100 модда ва 10 боб аст ва ҳамин муқаррарот, ҳамин сохти конститутсионӣ имконият фароҳам овард ки дар Тоҷикистон кулли муносибатҳои ҳуқуқӣ дар сатҳи олӣ танзим карданд ва онро имрӯз мо мегӯем арзишҳои конститутсионӣ ҳастанд. масалан, демократия ин арзиши конститутсионӣ аст ки беуста сарчашма аз моддаи 1 Конститутсияи кишвар мегирад. моддаи 1 Конститутсияи ҷумҳурии Тоҷикистон муқаррар менамояд ки Тоҷикистон давлати соҳиби ихтиёр, демократӣ, ҳуқуқбунёд, дунявӣ, ягона ва иҷтимоӣ аст. ва соҳибихтиёрии мо дар он ифода меёбад ки воқеан имрӯз Тоҷикистон функсияҳои дохилӣ ва берунии худро бевосита бидуни таъсиррасонӣ ягон гурӯҳе, ягон давлате ё ташкилоти байналмилалие ба сомон мерасонад. ё ин ки бинед масъалаи демократия. демократия аслан идоракунии давлат аз ҷониби халқ аст. яъне халқ ифодакунандаи орзуву ормони худ тавассути ифодаи бевосита ки онро мегӯем тавассути намояндаҳои худ амалӣ менамояд ё ба восита ки дар интихобот ширкат меварзад ё ки шахсиятҳои алоҳида аз ҷомеа худро вакили маҷлиси намояндагон, узви маҷлиси миллӣ ё вакилони маҷлисҳои маҳаллии халқ
پیشبری میکنند، انتخاب میشوند و گروهی معینی را، دایره معینی را که آنها را ما انتخاب کنندگان میگوییم، در مقامات های علیحده معرفی میسازند، منفعت آنها را حمایه میکنند. یا اینکه عنصری که در خود کنستیتوسیون درج گردید حقوق بنیادی است. یعنی امروز هر آن کاری که در جامعه صورت میگیرد باید در چارچوبه قانون باشد و از دایره چارچوبه قانون برآمدن علاکه این با عباره‌های حقوق ویرانکنی ifade میگردد و حقوق ویرانکنی از نگاه نظریوی گیریم به 4 گروه جدا کرده می شود. حقوق ویرانکنی انتظامی، حقوق ویرانکنی مدنی، حقوق ویرانکنی مأموری و جنایتی. یعنی که همون چارچوبه ویران شد علاکه نسبت شخص جزاهای جنایی و مأموری و انتظامی و مدنی تطبیق کرده می شوند. پس حقوق بنیادی ifade کننده آن است که معیارهای قانون باید از جانب جامعه، اعضایان جامعه رعایت کرده شوند و تنها در دایره آن فعالیت آنها به راه مانده شود. یا اینکه اجتماعی بودن تاجیکستان سرچشمه به واسطه از کنستیتوسیون میگیرد که تاجیکستان دولت اجتماعی بوده، برای هر کس شرایط زندگی ارزنده و انکشاف آزادانه را فراهم می‌آورد و همین معیار کنستیتوسیونی باعث آن می‌گردد که در تاجیکستان انفراساختار اجتماعی ما رشد کند. امروز مکتب‌ها خیلی زیاد شدند، مؤسسه‌های تندرستی زیاد شدند، دیگر ساحه‌های اجتماعی رشد کرده ایستاده است که بدون تنظیم حقوقی و مقررات کنستیتوسیونی آن غیر امکان است. پس کنستیتوسیون سند است که امروز آن را یک عباره خیلی مقبول یا اینکه برای مردم شناس شهرقانون مینامند. یعنی قانون هاست و مناسبت های را تنظیم میکند که آنها به منفعت خلق، جامعه و دولت رشد کرده ایستادند. با نظرداشت کدام عامل ها کنستیتوسیون را بخشنامه ملت میگویند؟ تشکر زیاد. پیشوای ملت محترم امام علی رحمان در یکی از سخنرانی های خود بخشیده به 20مین سالگرد تجلیل روز قبول کنستیتوسیون کشور چنین بیان کرده بودند: یکی از سبب های سرزدن جنگ شهروندی در تاجیکستان نبودن کنستیتوسیون دولت صاحب استقلال است. یعنی بینید امروز اگر از سخنرانی خود پیشوای ملت ما اقتباس بیاریم، در برآمدشان میگویند که دستاورد بی‌نظیر زمان استقلالیت دولتی قبول کنستیتوسیون ما است، چون که کنستیتوسیون توانست نظام حقوقی مکمل را در جمهوری تاجیکستان به وجود بیارد که من بعد آن باعث بستن سازشنامه استقرار صلح و رضایت ملی گردید. کنستیتوسیون توانست معیارهای را پیش بینی نماید که آن با ارزش عالی داشتن انسان، حقوق و آزادی های آن آورده رسانیدند. کنستیتوسیون معیارهای را دارد که حاکمیت را نمیماند از سوء استفاده شخصان منصبدار یا که دخالت این مقامات به مقامات دیگر کار خود را پیش برند. یعنی کنستیتوسیون معیارهای را مقرر نمود که اول اساسهای ساختاری دولتداری را مقرر نمود. کنستیتوسیون توانست که حقوق و آزادی انسان را با شکل مکمل در خود ifade کند. کنستیتوسیون جمهوری تاجیکستان با مقررات خود توانست که نظامی بی‌ثبات، نظامی فراگیر جنگ شهروندی، نظامی دور شدن از یکدیگر فرمی را برطرف سازد، چون که مقررات را در خود ifade نمود که اولا روحیه مردم تاجیک را بلند برداشت، بعدا اساسهای ساختار دولتداری را با مقررات خود ifade نمود و سیوم مراد و مقصد خلق تاجیک را در دیباچه خود ifade کرد. از جمله بینید در مقررات از جمله دیباچه میگوید ما خلق تاجیکستان قسم جامعه جهانی بوده، خود را از نسل‌های گذشته، امروزه و آینده موظف می‌دانیم، وظیفه‌دار می‌دانیم که همین کنستیتوسیون را قبول کنیم. یعنی ifade کننده ارزش‌های دموکراسی و حقوقی دولتداری ما را از زمان گذشته تا امروز در خود ifade نمود و همون روحیه وطن دوستی و همون روحیه قانون ایجاد کنی را
توانست که در زمان معاصر در رشد دولتداری نوین ما پیشنهاد مردم سازد و از این رو ما میگوییم که این کنستیتوسیون برای ما بختنامه است، بختنامه ملت برای آن که همون آرزو امید چندین ساله ما رو جهت نائل شدن به دولت صاحب استقلال، جهت داشتن معیارهای مکمل قانونگذاری در خود تجسم نمود. تشکر. لایحه کنستیتوسیون جمهوری تاجیکستان در حال بررسی و قبول گردید که در کشور ناآرامی ها اوج داشت. کدام عامل ها بودند که در یک کشور تازه استقلال کنستیتوسیون قبول گردد که میان دیگر کشورهای عالم یکی از بهترین ها به حساب می رود؟ کنستیتوسیون کشور اگر امروز با فعالیت کمیسیه هایی که به تهیه و قبول کنستیتوسیون ما نظر افکنیم، از نگاه تاریخی 3 مرتبه چنین کمیسیه ها تأسیس داده شده بودند و سیوم مرتبه سال 1993 برابری پیشوای ملت این کمیسیه فعالیت خود را آغاز کرد و با نتیجه نهایی رسیدند که 6 نوامبر سال 1994 ما این کنستیتوسیون را قبول کردیم. 2 مرحله اول مرحله های بودند که در آنها بعضی عنصرهای جای داشتند که ما نتوانستیم با قبول کنستیتوسیون نائل شویم. اولا اون که در همون مرحله شخصیت های در گروه کاری بودند که آنها منفیت های گروهی، منفیت های مالیوی یا دیگر منفیت ها را افاده می کردند. بعدا در کمیسیه ها نفران جلب شده بودند که با نظر داشت سر زدن جنگ شهروندی آنها نتوانستند فعالیت خود را به طور گسترده و مکمل به سامان رسانند و همون مقصد و آرزوهای چندین ساله مردم تاجیک را افاده کنند. و سیوم به واسطه زمینه اساسی بهترین کنستیتوسیون اعتراف شدن برگزاری اجلاسی 16 شورای عالی در شهر خوجند است. اولا این خصوصیتی سوبیکتیوی دارد، یعنی راهبر دولت رئیس شورای عالی شخصیتی شدند که دور از منفیت‌های مالیوی، دور از منفیت‌های گروهی، دور از منفیت‌های محلی و راهبریت سروری این دولت و حکومت را به ذمه گرفتند. بعدا دوم عنصر سوبیکتیوی آن است که پیشوای ملت توانستند در کمیسیه که به تهیه کنستیتوسیون مشغول می شود شخصیت‌های دانشمند، شخصیت‌های در جامعه آبرومند را جلب کنند و مقصد و هدف‌ها را با آنها درست فهمانند. حتی اعضایان کمیسیه قبول کنستیتوسیون تهیه کنستیتوسیون میگویند که چندین متخصصان از دولت‌های خارجه جلب شده بود که اندیشه آنها گرفته شود. اعضای کمیسیه تهیه کنستیتوسیون به دولت‌های خارجه فرستاده شدند که از دستاوردهای بهترین معیار حقوقی آنها برخوردار شوند و در مجموع کمیسیه با صلاحیت با راهبری پیشوای ملت محترم امام علی رحمان همین کار را توانست که تا به 6 نوامبر سال 1994 به سامان رساند. و دوم قسمت آن است که در اینجا عامل‌های اوبیکتیوی برطرف کرده شدند. در اینجا منفیت خلق تاجیک با راه گرفتن اندیشه آنها، لایحه پیشنهاد کرده آنها مورد بررسی قرار داده شد و تا به قبول کنستیتوسیون 2 لایحه مکمل باقی ماند که آن را طرفداری میکردند. یکم دولت جمهوری پرزیدنتی و دوم جمهوری پارلمانی و با نظر داشتی اندیشه خلق تاجیکستان، با نظر داشتی اندیشه مؤلفان کارکرد کنستیتوسیون، منفیت ملی، رشد دولتداری به خلاصه آمده شد که لایحه کنستیتوسیون پرزیدنتی به رایپرسیوم خلقی پیشنهاد گردد و تاریخ 30 سالی قبول کنستیتوسیون اثبات آن است که همین راه درست و همین راه منفیت آور ملی بود، چون که همین کنستیتوسیون که از 10 باب و 100 ماده عبارت است همون لایحه کنستیتوسیون جمهوری پرزیدنتی است و همین کنستیتوسیون توانست که در مرحله که چنانچه که شما ذکر نمودید مرحله بسا مرکب بسا نارامی ما را متحد نماید، ما را با آینده درخشان دولتداری هدایت نماید و همین قبول کنستیتوسیون معین کننده
низоми рушди давлатдорӣ давлати соҳиби истиқлол бо назардошти манфиатҳои миллӣ гардид. ташаккур устод. тавре зикр намудед, конститутсияи ҷумҳурии тоҷикистон яке аз беҳтаринҳо дар олам ба ҳисоб меравад. мехостам дониста бошам ки нақши пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар таҳияи ин ҳуҷҷати сарнавиштсоз то кадом андоза бориз аст? ташаккури зиёд. нақши пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар қабули конститутсияи кишвар аз нигоҳи мо аз ду ҷабҳа хеле муҳим ва барҷаста аст. ҷабҳаи аввал он ки аксарияти меъёрҳое ки дар конститутсияи кишвар ҷой доранд, онҳо аввалин маротиба дар иҷлосияи 16-ум аз ҷониби пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ садо доданд. бинед вақте ки ба ҳайси раиси шӯрои олӣ интихоб шуданд, гуфтанд ман ҷонибдори давлати соҳибихтиёр, демократӣ ва дунявӣ мебошам. ва ҳамин сухани пешвои миллат бевосита моддаи якуми конститутсияи кишварро ифода кард. имрӯз мо мегӯем мувофиқи моддаи якуми конститутсияи кишвар Тоҷикистон давлати соҳибихтиёр, демократии дунявӣ, ягона иҷтимоӣ аст. яъне ки бо суханҳои худ, бо андешаҳои созандаи худ пешвои миллат дар якояк моддаи конститутсияи кишвар андешаи бунёдкорона, андешаи дур аз манфиатҳои гуногун, андешаи устувор намудани низоми давлатдориро ифода карданд ва имрӯз ҳамчун муаллифи аслии конститутсияи кишвар баромад менамоянд ва чандин нафар олимони соҳаи ҳуқуқшиносӣ бо назардошти нақши барҷаста доштани пешвои миллат дар қабули конститутсияи кишвар пешвои миллатро асосгузори қонунгузории миллӣ меҳисобанд ва мо низ дар асарҳои худ ин андешаро тақвият бахшидем ва ба соҳаҳое ки имрӯз қонунгузорӣ рушд карда истодааст бо назардошти иқтибоси олимон, бо назардошти воқеияти рӯзмарра ин ҷумлаҳоро ифода мекунем. ва ҷанбаи дуюм он аст ки воқеан вақте ки пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон баъд аз иҷлосияи 16-ум ба ҳайси раиси комиссияи таҳия ва қабули конститутсия гардиданд, шахсиятҳоеро ҷамъоварӣ карданд ки онҳо тавонистанд бо назардошти техникаи қонунгузорӣ, бо назардошти манфиатҳои миллӣ, бо назардошти дастовардҳои истиқлолият конститутсияро омода кунанд ки он ба талаботи стандартҳои байналмилалӣ, яъне қонунгузории байналмилалӣ мутобиқ бошад. он инсонро ҳамчун субъекти асосии пешбарандаи ҷомеа эътироф намояд ва меъёрҳоеро дар конститутсия ҷойгир намуданд ки онҳо тавонистанд минбаъд заминаи сулҳу суботу ваҳдати миллиро устувор кунанд. пас пешвои миллат шахсияте мебошанд ки ҳамчун муаллифи аввалин конститутсияи замони соҳиби истиқлол, ҳамчун раиси комиссияи таҳия ва қабули конститутсияи кишвар бо назардошти манфиатҳои миллӣ нақши боризи худро ифода намоянд. бо пешрафти давру замон қонунҳо иваз мешаванд. тавре медонем дар конститутсияи ҷумҳурии тоҷикистон ҳам якчанд маротиба тағйиротҳо ворид карда шуданд. мехостем дониста бошем ки ҳамин тағйирои иловаҳо то куҷо конститутсияи моро мукаммалтар гардонид? ташаккури зиёд. воқеан вақте ки конститутсия соли 1994 қабул гардид, аз нигоҳи таҳлилӣ ва таърихӣ мо ба як ҳолате рӯбарӯ гардида будем ки замони норомӣ буд. аз соли 1992 то соли 1994 ду сол баргузор шудани иҷлосияи 16-ум ва бартараф шудани қисмате аз норозиҳу гурӯҳҳо дар ҷомеа сурат гирифт ва мо тавонистем дар ҳамон лаҳзаҳо меъёрҳоеро муқаррар намоем ки онҳо манфиати халқро ифода кунанд. аммо аз нигоҳи назариявӣ имрӯз дар байни олимон чунин гуфтор аст ки ҳеҷ қонун шахсшуда нест. иборае ҳатто ҷой дорад ки догма ифода мекунад, яъне ки дар ҷои истодану дар ҷои нигоҳ доштани конститутсия бидуни тағйирот ин бархилофи манфиатҳои давлату ҷомеа аст. пас вақте ки аз соли 1994 то соли 1999 дар ҷомеа пешравиҳо дида мешавад, созишномаи истиқрори суд ва ризояти миллӣ қабул гардид,
аллакай манфиатҳои тоҷикистон дар сатҳи байналмилал муаррифӣ шуданд. мо тавонистем ки барои рушди соҳаҳои хоҷагии халқ шароити хубтарро фароҳам орем ва худи президенти кишвар низ дар баромадҳояшон доим таъкид менамоянд ки аллакай аз соли 2000 ин ҷониб рушди иқтисодиёти тоҷикистон пеш рафт ва дар ҳамин лаҳзаҳо зарурати бевосита аз нигоҳи қонунгузорӣ такмил додани конститутсияи кишвар пеш омад ва соли 1999 бори аввал тағйири лоиҳаҳо ба конститутсия ворид карда шуд ва он фарогири 28 моддаи конститутсия аз 100 модда буд. яъне дар ҳамон лаҳзаҳо мо тавонистем ки аввалан парлумони худро ки дар он вақт шӯрои олӣ буд бо тағйироти соли 1999 ба маҷлиси олӣ табдил диҳем ва онро аз ду палата иборат намоем: маҷлиси миллӣ ва маҷлиси намояндагон. дар дигар моддаҳо оид ба истифодаи ибораҳои нави забони тоҷикӣ ки онҳо аллакай дар ҷомеа бо қабули қоидаҳои имлои забони адабӣ истифода мегардиданд, онҳоро тағйири лоиҳаҳо намоем ва дар ҳамин марҳила кӯшиш намоем ки аллакай рушди қонунгузории худро бо тағйири лоиҳаҳои конститутсияи кишвар бевосита такмил диҳем. ва соли дуюм маротиба мо соли 2003 дуюм маротиба тағйири лоиҳаҳоро ба конститутсия ворид кардем ва дар ҳамин марҳила 54 моддаи конститутсияи кишвар ба тағйири лоиҳаҳо ворид шуданд ва ин тағйири лоиҳаҳо тавонистанд ки ба таҷзияи ҳокимияти давлатӣ, ба мутобиқ намудани санадҳои дохили кишвар аз ҷумла конститутсияи кишвар ба санадҳои байналмилалие ки мин баъд аз соли 1999 қабул шуда буданд, барои муаррифии дастовардҳои тоҷикистон аз ҷумла арзишҳои демократию ҳуқуқи инсон дар сатҳи байналмилалӣ ба конститутсия тағйири лоиҳаҳо ворид шуд ва сеюм маротиба соли 2016 ба 37 моддаи конститутсияи кишвар тағйири лоиҳаҳо ворид карда шуд ва он як қатор асосҳоро фаро мегирад. аввалан барои рушд бахшидани ҳуқуқҳои инсон, мукаммал намудани ҳуқуқҳои инсон ин тағйири лоиҳаҳо равона шуда буданд. инчунин ҷиҳати мушаххас намудани меъёрҳои конститутсионӣ бо назардошти истилоҳоти ҳуқуқӣ тағйири лоиҳаҳо ворид шуданд ва сеюм дар ин ҳолат низ мутобиқ намудани санадҳои байналмилалӣ, меъёрҳои конститутсия ба санадҳои байналмилалӣ буд. яъне ин тағйиру иловаҳо ба он равона шуда буданд ки аввалан мавқеу манзалати инсон ҳамчун шаҳрванди тоҷикистон ва халқи тоҷикистон дар сатҳи конститутсионӣ таҷассум ёбад. инчунин ин тағйири лоиҳаҳо ба он равона шуда буданд ки муносибатҳои рушдкунанда ва муносибатҳое ки айни ҳол дар ҷомеа пайдо шуда буданд аз нигоҳи конститутсионӣ танзими дурусти онҳо ба роҳ монда шавад ва мо тавонистем бо назардошти рушди низоми қонунгузории байналмилалӣ, рушди муносибатҳои иқтисодӣ, иҷтимоӣ, фарҳангию сиёсӣ меъёрҳои конститутсияро мукаммал кунем ва онро ба талаботи замон мутобиқ намоем. санаи 6 ноябр чун рӯзи конститутсияи ҷумҳурии тоҷикистон таҷлил мегардад ва баргузории ҳар гуна чорабиниҳо дар муассисаҳои олимӣ ва таълимӣ сурат мегиранд. мехостам назари шуморо пурсам ки баргузории чунин конференсу мизи мудавварҳо барои таҷлили ин санад чӣ аҳамият дорад? ташаккури зиёд. воқеан дар асоси қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи рӯзҳои ид 6 ноябр ҳамчун рӯзи қабули конститутсияи ҷумҳурии тоҷикистон дар кишвари мо таҷлил мегардад ва аз нигоҳи қонунгузорӣ гирем ҳар як санае ки дар қонун ҳамчун рӯзи ид таҷлил карда мешавад дар худ ифодакунандаи маҷмӯи чорабиниҳо аст ва таҷлили рӯзи конститутсия фарогири ду гурӯҳи чорабиниҳо мегардад: чорабиниҳои илмӣ назариявӣ ва чорабиниҳои фарҳангӣ. ман мехостам оид ба қисмати чорабиниҳои илмӣ андешаи худро баён намоям. дар донишгоҳи давлатии омӯзгории тоҷикистон ба номи Садриддини Айнӣ ҳамасола дар арафаи таҷлили рӯзи конститутсияи кишвар маҷмӯи чорабиниҳои илмӣ баргузор карда мешавад. аввалан конференсияи сатҳи ҷумҳуриявӣ, донишгоҳӣ ва байналмилалӣ баргузор мегардад ки дар он бевосита олимони соҳаи ҳуқуқи конститутсионӣ, олимони самти таърих, олимони соҳаҳои алоҳидаи ҳуқуқшиносӣ даъват карда мешаванд ва назари онҳо оид ба нақши конститутсия дар таърихи давлатдорӣ,
نقش کنستیتوسیا در رشد ساحه‌های علایده حقوق‌شناسی شنیده می‌شود که آنها اطلاعات نو را برای شناس نمودن مردم پیشکشی اهل نشست و اشتراکچیان کنفرانس می‌کنند. دوم آن که واقعاً چاره‌بینی‌های علمی در عرصه این کنستیتوسیا این برگزار نمودن آزمون‌های گوناگون دانشگاهی و جمهوریوی است. در دانشگاه دولتی آموزگاری تاجیکستان به نام صدرالدین عینی آزمون دانشگاهی بهترین داننده کنستیتوسیا برگزار کرده می شود و در این آزمون دانشجویان از همه فاکولتی‌ها شرکت می‌ورزند و شخصانی که ارزنده مکافات‌های جای 1، 2 و 3 هستند معین کرده می‌شوند. آنها در برابر دیپلم‌ها و تحفه‌های پولی قدردانی می‌شوند. و سوم تجلیل جشن کنستیتوسیا بیوسته برای چاپ نمودن مقاله‌های علمی عمومی، چاپ نمودن مقاله‌های تقریر شونده مجله‌های کمیسیون عالی اتستاسیونی مساعدت می‌کند، چون که در جامعه امروز انسان‌های جای دارند که آنها مشتاق شنیدن اطلاعات نو در شکل مقاله علمی میباشند، آنها آن را مطالعه میکنند، باز برای خود دانش‌های علاوه‌ای میگیرند. یعنی مجموع چاره‌بینی‌هایی است که تجلیل نمودن این جشن بزرگ را جهتی باز هم بلند برداشتن معرفتی حقوقی اهل دانشگاه جمهوری مساعدت میکند و یک بار دیگر از دستاورد بی‌نظیر بودن کنستیتوسیای کشور آگاهی می‌دهد. چی باید کرد که معرفت حقوقی کشور ساکنان کشور بالا رود و بالا رفتن معرفت حقوقی شهروندان برای کنستیتوسیا چه اهمیت بوده میتواند؟ تشکر زیاد. واقعا با تشبث پیشوای ملت سال 2024 سال معرفت حقوقی اعلان کرده شد و برای بلند برداشتن معرفت حقوقی اهل کشور یک قطار کارهای را ما باید به سامان رسانیم که آن باعث هم در جامعه رعایت شدن قانون و قانونگذاری و هم حمایه حقوق و آزادی انسان و شهروند مساعدت خواهد نمود. اولا اون که هر یک شهروند تاجیکستان باید کنستیتوسیای کشور را همچون دستور رویمیزی در خانه خود داشته باشد. در یکی از برآمدهایم در تلویزیون من بیان کرده بودم که اگر امروز ما کتاب تاجیکان را رایگان تقسیم کردیم با پیشنهاد پیشوای ملت محترم امام علی رحمان کتاب شاهنامه فردوسی عبدالقاسم فردوسی پیشنهاد می‌گردد، مرحله آن رسیده است که کنستیتوسیا نیز با 3 زبان تاجیکی، روسی و انگلیسی به اهالی کشور رایگان تقسیم کرده شود، چون که این کتاب در برابر کتاب‌هایی که ذکر شد مقدس و ضروری است. هر کسی که امروز از معیارهای کنستیتوسیا برخوردار است در جامعه آزاد است. هر کسی که از حقوق‌های خود برخوردار است هیچگاه منفیت‌های قانونی و پایمال کرده نمی‌شود. و دوم آن است که مردم کشور باید در برابر حقوق‌های خود عهده‌داری‌های خود را فراموش نکنند. امروز مردم یک مفهوم نادرست فهمی را محدود فهمی دموکراسی را پیشه کردند. هر کاری که به سامان میرسانند میگویند دموکراسی است که در تاجیکستان ما ارزش‌های دموکراتی جای دارد که، اما من همچون حقوق‌شناس بیان میکنم که دموکراسی خود یک توازن است، توازن بین حقوق و عهده‌داری و وظیفه‌های انسان. اگر از حقوق کم استفاده برید هیچ مشکلی در جامعه پیدا نمی شود، لیکن سوء استفاده از حقوق شود، عهده‌داری ها فراموش شود، الکی باعث حقوق ویرانکنی ها می شود، باعث دخل نمودن به حقوق های دیگر در جامعه می گردد که آن الکی از چارچوبه دموکراسی بیرون می برد. پس راهی بلند برداشتن معرفت حقوقی شهروندان در برابر آگاه نمودن آنها از حقوق هایشان طلب نمودن عهده‌داری هایشان است. مثلا ببینید موافق کنستیتوسیای کشور هر کس عهده‌دار است، وظیفه‌دار است، کنستیتوسیا قانون ها را رعایت کند. ما داریم قانون جمهوری تاجیکستان درباره مسئولیت در تعلیم تربیت کودک، قانون جمهوری تاجیکستان درباره تنظیم انواع و جشن و مراسم و نفری که این قانون ها را رعایت نمی کند الکی عهده‌داری کنستیتوسیونی خود را رعایت نکرده است.
ё ки яке аз ӯҳдадориҳои дигар ҳифзи ватан аст. имрӯз мушкилоте ки дар ҷомеа ҷой дорад, баъзеҳо унсурҳои ватандӯстиашон коста шудааст, аз хизмати ҳарбӣ даст мекашанд, роҳҳои гуногунро меҷӯянд, лекин дар конститутсияи кишвар ҳамчун вазифаи муқаддас муқаррар шудааст, бояд ин кор ба сомон расонда шавад. дигар ӯҳдадорӣ супоридани андоз ва дигар пардохтҳо аст. ҳар касе ки мувофиқи кодекси андоз ба синни 16 расидааст, ӯҳдадор аст ба мақомоти андоз муроҷиат кунад, рақами мушаххаси андозсупоранда гирад ва ҳар даромаде ки ҳар моҳа ба даст меорад, онро ҳиссаи муайяни муқаррарнамудаи кодекси андозро ба давлат супорад. пас мо имрӯз замоне расидааст ки мушаххас оид ба ӯҳдадориҳо сухан кунем ва аҳли ҷомеа ин ӯҳдадориҳои худро иҷро кунанд. ва сеюм роҳи баланд бардоштани маърифати ҳуқуқӣ баргузор намудани чунин чорабиниҳо ба монанди барномаҳои телевизионӣ аст. воқеан имрӯз мо хеле хурсанд ҳастем ки бахшида ба қабули конститутсия ин барнома баргузор мегардад ва ҳама шабакаҳо бояд ки чунин барномаҳо дошта бошанд ва яке аз роҳҳои дуруст ва самараноки боз ҳам баландбардоштани маърифати ҳуқуқии шаҳрвандон тафсири модда ба моддаи конститутсия дар шабакаҳои телевизионӣ мебошад. пас бо ин роҳҳо мо метавонем маърифати ҳуқуқии аҳолии худро боз ҳам баландтар бардориму дар ҷомеае зиндагонӣ кунем ки ҳама қонун риоякунанда мебошад. бинандагони гиромӣ, хотир расон мешавем ки суҳбате доштем бо доктори илмҳои ҳуқуқшиносӣ, устоди донишгоҳи давлатии омӯзгории тоҷикистон ба номи Садриддин Айнӣ, Дониёр Сангинзод, роҷеъ ба рӯзи қабули Конститутсияи ҷумҳурии Тоҷикистон. пайгири барномаҳои мо бошед. хайр.